Pobednica realitija Zadruga 6 Aleksandra Nikolić, pored prve nagrade i Filipa Cara, Dalili Dragović uzela je kumu Gocu. Naime, poznato je da je Goca Vasić bila Dalili kuma na venčanju sa Dejanom. Kako mediji pišu, Aleksandra je Gocu također upoznala, te ona spremila mnoštvo poklona povodom veritbe sa Carem. Njih dvije su se tokom jučerašnjeg dana vidjele u Krnjači kako bi je Goca predala sve poklone. Bile smo sinoć zajedno, jutros je otišla u crkvenicu, divno smo se provele, mnogo je slatka, kao lutka. Znači, da kaže čovjek, Bože dragi, koliko sam u stvari promašila, koja je Dalila i ona razlika, istakla je Goca. Došlo je toga da smo Car i ja prijatelji, tako je krenulo. Dalilu nisam htjela ni na kraju da tužim, s kime da se tužim, nisam je tužila, digla sam ruke. Posle toga nije ni ona mene tužila, ne mogu da grešim dušu. Ja sam Cara podržavala, sve što je radio, nije mi bilo trunke žao. Ne znam da li će me Aleksandra uzeti za kumu, ona ima svoje drugarice, nije kao Dalila da nema. Što kaže, mi se tako zovemo još od prošle godine, još zbog Cara, kuma Biserka, ispričala je Goca.